wakhe uJoshua wayiqonda kahle njalo sorry uPaul wayiqonda kahle ekutheni uthukiwe yena emveni kwesimo wayekade ekusona ngoba yena wayekade enza i-opposite kunalomsebenzi wayesewenza ngoba yena wayebuka esebenza lo msebenzi wabantu kepha uyisihlungu ngoba labo babebiza ligama wayebajuka wayebahamba ebajuka intaba ebanqamule intaba ebabulala wayesebenza lokho kepha wamthola uNkulunkulu nathi bazalwane masingafani ke nalapho lapho kuthiwa khona inceku ethunyelwe kuthina izogcina ize yenze njani isithuthuva athi hayi no sengidekile ngikwenzile konke uNkulunkulu ongenzele khona nginikeze ngikhombisa indlela etheni ngihambe ngayo ngizoqhubeka ngomsebenzi ngizozinikela ekutheni ngiwenze kepha makazinikele masisukume bazalwane sizokufanele akekho umuntu ozofa phakathi kwethu akekho umuntu ozofa phakathi kwethu masithathe isikhathi sihlombe siye phambili masiphakamise bazalwane amagxathu ethu okunyakaza masihambe kakhulu ayikho into esingathelisiwe yona konke kuyokwenzeka ngesikhathi uNkulunkulu asazi ngaso siyazazi thina ukuthi sifunani ziningi izinto esidingayo empilweni zethu kepha sidinga nje ukuthi kube khona yini bazalwane uzocela bazalwane ungifundele ukugcina nje lapha sezoshaya u12 ngo12 khona sesiqedile bazalwane uzongibuyela lapha uSamuel 5 Samuel 1 Samuel wokuqala chapter 5 ungifundele nje kuphela uverse 1 to 5 Samuel uqala 1 verse 5 kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili ngokuba wayemthanda uHana sorry 1 Samuel wokuqala chapter 5 yes chapter 5 verse 1 to 5 Samuel uqala 5 verse 1 Sihloko sithi umphongolo usendlini kaDagoni. Amafilisti athatha umphongolo kaNkulunkulu awususa eEbheni Ezeri awuyisa eAshidodi. Amafilisti awuthatha umphongolo kaNkulunkulu awungenisa endlini kaDagoni awubeka ngakuye uDagoni. Kunjalo bazalwane uDagoni lona siyazi bazalwane ukuthi yena kunalezi zizwe lezi zangapha eMpumalanga uma sikhumbula kahle kuthiwa yena izizwe zaseBhabhele kethu iBhabhiloni ngesikhathi samanje uma becula amarasta ayayithanda leyo ndawo ukuthi iBhabhiloni angazi ukuthi idume ngane emarasteni iBhabhiloni so iseBhabhele ke ilapho bazalwane masikhumbula kahle oMishaki noAbednego njalo lapho kuthiwa nabarecruitwa amasoja ngesikhathi kukhonzwa lezi ithiko kwathiwa nabo abalungiselele ekutheni babe amasoja ondlekile azokwazi ukuthi afike akhonze lezi zithiko lezi uDagoni ke esinye sezithiko lezi la umphongolo amafilisti lapho awutshontshile kulabo baka-Israyeli bawutshontsha umphongolo then-ke lo mphongolo lona njengamanje usubadalela inkinga bazalwane bathela uyabulala la ubeka khona nje ubulala noma yini amen bayena kulabo abangafanga kuvele kumile amathumbu into ngayakho manje bayawuphusha sebecabanga ukuthi noDagoni isithiko sabo lesi